Hurmatlı görüşler, bu Nokat Borborduk Koy Bazarına geldik. Bugün 9 may 2021 yıl. Biz sizlerge koldan kelişince satığa çıkan koyların bağlarını bile öteyli. Sizler koldan kelişince akırgan şeyin görünüzdür. Bu toklu soğukluk koylar okşaydı ha? Soğukluklar okşaydı. Kança eken bağları? 14 bin so'mdan kemi var. Bular boz bize kısır va? Kısır. 14 bin de mana shunday. Bağ oldu. Qanchadan geldi? 12,5dan bağısı geldi, biroq bermeptir. Bağ oldu amına. Qanchaga berib aytasiz? 11 binga berib aytdi, hurmatli ko'rishlar. Yaxshi. Siznikicha? So'rab aytav. Qancha dediniz? 10 bin so'm. Boz kısır. Ekit. Evet, tişi qanday ekan ha, sinirler? Ha, jash o'tib qolgan. Yaxshi. Buni qanday olib tartayın endi? Atavering. Qancha bahsi? Tishlarni ko'rsin. 15 ming. 15 bin. Qo'zisi erkak urg'achi? Urg'achi. Urg'achi. Mana yerda egiz qo'zli qo'y. Turadi, qo'zlar erkak urg'achi va? Birisi erkak, birisi urg'achi, egiz qo'zlar ekan. O'ting, o'ting. Ya bu qancha bo'ldi bahsi? 20 ming so'm kam var ha? Bo'p oldu? 17 ming. Bo'la turgan 17 ming so'm ekan. Yaxshi. Egiz qo'zli qo'ydim bahsi 17 ming. Ya bular to'qtilar o'xshaydi ha? Aralash. Qancha bularning bahsi? Bunlar berki qancha berki bunlar? 15 ming so'm. Satılışı-chi? Bo'q qanchaga keldi? 12,5 ga. Kelib qolib turganda. Buna sarı qo'z qancha ekan? Qancha? 11 ming. 11. Urg'achi erkak. Erkak ekan da, shuncha qimmat. Yaxshi. Ya qancha qaldingizlar? Adashib qolibdir. Qancha oldi shul? 10 ming so'm. Qo'zlar sizdan o'xshaydi. Bunlar. Bunday ko'rdingmi? Ko'rgandan keyin odamlar. Tushunda turibsiz-da. O'shaga aytdim. Bozorda turishga mumkin emas-ku. Короче, men qo'zlar tartayın. Sizga aytishgan vaqtim yo'q ochig'i. Ya bunlar qo'zlar qanchadan bo'ldi ata? 9 dan var. 9 mingdan kam var. Urg'achi erkakmi? Erkak qo'zlar. Bular 3 oylik da? 4 oylik. 3 oylik, 4 oylik qo'zlar. 9 mingdan. Qiziq jeri bo'q oldi-ku. Qanchadan so'rashdi? 6,5dan, 7,5dan normal bo'lib qoldi-tur ha. Bozor qo'y qimmat ekan. Mana shunday ekan. Tağa! Tağa! Ya Çin'le qancha aldыңыздар? 17 ga va? Soğuluq qo'yi, hurmatli ko'rishlar. 17 ming. Biz hurmatli ko'rishlar, ушул жерде сатууга чыккан bir menimcha bir qancha baş? Qo'zlari men opshi bari? 65 baş ha? 65 baş. Qo'zlari qancha surg'ach, qancha erkak? Bilmiyorum kaça sorarız kaça erkek. Bilbeysiz ba, qancha qo'z, qancha qo'y bor bu yerda? 24, 25 qo'zi 40. Bir tane aldım da 10. 65 bo'lsa 24 qo'zi 41 ta qo'y bor ekan unda. 25 ta qo'z ekan. Unda 40 qo'y 25 qo'zi bor ekan hurmatli ko'rishlar, 65 baş.
Бул жерде канча эркек, канча ургач экенин ээси билбейт экен. Биз бааларын билип өтөлү. Тандаганга канчадан, оптумга канчадан? Тандаган канчадан, оптумга канчадан булар эми? Баасын айтыңчы. 17'den suraştı bolalılardı vermedim. Балаларды 17-ден бербедиңизби? Мындай 65 башка баарына баа койдуңузбу өзүңүзчө? Bağrına boğa koyulgan 600 ming'e vermedim. 600 миң бербедиңиз. Общий. 65 башты 600 миңге бербей урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер мен азыр ушу койлор эгер жаккан болсо, ээсинин телефону менен калтырып кетейин. Анан бул жерде канча тиштер көбүнчө? Ağır kanday. Эки тиштен Karısız yok. 6 тишке чейин, а? 6 tişke çeydi. Жакшы. Эми базарыңызды берсин. Номериңизди калтырайлы анда. Кызыккандар болсо байланышка чыксын. Кандай? 0500 menen. 0520? 0500 menen. 0500 01 12 91. 01 12 91 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Кайсы жерден болосуз? Araldan. Аралдан, Ноокаттан болот экен. 65 баш. Канча баа дедиңиз эми 65 баштын баарын өзүңүз 700 миң дедиңизби? Özüm 700 ming verdim. 700 миң депсиз, а? Жакшы. Базарыңызды берсин анда. Ошонун эле жанында дагы бир соолуктар турат, сизденби? Канча баш бар бул жерде? 16 baş. 16 башпы? Баяга. Чекер актырып алың. Козулары менен канча баары? 19.100'den aldım. Сиз 19.100'дөн алдыңызбы? Мен сизди дыйкан экен сатат экен деп ойлопмун. 19.100'дөн козулары менен алдыңыз. Козулар бар эркек же ургачы? Erkek. Эркек, а? 10 baş erkek, 6 baş var. 10 баш эркек, 6 ургач экен. 19 миң канчадан түштү? 19.100'дөн мынакей. Кайра сатасыз да? Şuraya satmayın. Өзүңүзгө энчиге? Жакшы. Бул жерде дагы жаш козулар бар экен. 6 баш дейт, баары эркек. 43 миңге баасы келди, бирок бербей атат, урматтуу көрүүчүлөр. Базар баалары ушундай экен. Козулар сизденби? Муналар канчадан экен баасы? 10 миң сомдон эркек бар, а? Бул жерде 10 миң сомдон экен козулар, урматтуу көрүүчүлөр. Булар 4 айлык же 5 айлык козулар. Мына ушул 2 тиш деп коер эле, а? 2 тиш. Канчага алдыңыз? Канчага алдыңыз? Саттасызбы? Канчага баасы келди? 30га жакындап калдыр. 2 тиш кочкор. Баасы 30 миң. Баасы 30 миң дегеним. Канча дедиңиз өзүңүз? 35 миң сом. 30 миңге баасы келди, урматтуу көрүүчүлөр. Базар баасын берип сатылып кетсин, а? Жакшы. Бул канча экен, акам? 18'e vermedim. 18'ge? 25 миң сом экен бар экен бул. Так. Бул канча тиш экен бул кочкор? 4 тиш. 4 тиш. Баасы канча экен? 40 миң сом. Баа болдубу? 32,5. 32,5. 32,5 миңге баа келди, а? Жакшы. Универсал. Мына ушул жерде 1 метр, а? Бою дейки. 1 метрге жакын экен, урматтуу көрүүчүлөр. Метр да десек боло берет. Баасы канча экен? 45 миң сом. Баасы 45 миң. Канча тиш эле бул? 4 тиш кочкор, урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр ээсинин телефон номерин калтырып кетүүнүн аракетин кылам. Сиздер кочкорлор жаккан болсо байланышка чыгыңыздар. Булар кисар аралашпы же таза кисарбы ушулар? Таза кисар ушулар. Баасы 45 миң сом, 4 тиш кочкор. Калгандары канча булар? 40 mingden 35 ming. Калгандары 40 миңден 35 миңден. Ака, баа болдубу? Канчага келди? 35 миңден, наркы 35ке баасы келиптир, бербептир. Муналарчы? Буларды 30га чейин баа болду булар дагы, а? Мына кичинесин 30 миң баа бериптир. Бирок бул кичине болгону менен эти жакшы экен. Куйругу да жакшы экен. Жакшы. Эгер кочкорлор жаккан болсо, сиздер байланышка чыксаңыздар болот. Телефон номерди айтайлы? 0709 0709
0707 номеріне байланыша 54 а 0707 номеріне байланышсаңыздар болады. Ушу менен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү кой базар бааларын билип бердик. Колдон келишинче биз жыйынтыктайбыз. Сиздер биздин каналды сөзсүз түрдө акырына чейин, видеолорду акырына чейин көрүп, ой пикирди комментарийга калтырып туруңуздар.